Гүлмирка 3 эле 4 эле күнгө келген, чындыгында бир жумага уланып атат. Жумушубуз көп болгондуктан, Кудай буйрса, бирок аяктап атат акырын-акырындык менен. Клип бүттү, ырыбыз жакшы болуп, элге жагып атат деген үмүттөбүз азыр. Эми клип оңой эле бүттү, Гүлмир. Жигиттеги баалаган сапаттарыңыз? Биринчи очередь, ичпесе, шекпесе, иманды болса, менің өнерімді түсінсе, качок болса. Сол мамам айтады кейде, "Ей, сен бала болуң керек еді, ағаң ана қыз болуң керек еді" дейді ғой. Өйткені ағам кішкене сабырлы да, андай, мен андай біреу бірдеңе деп қалса, сразу сөзінен ұтылып қаламын да, сразу зырқ еткіземін ғой. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Бүгүн бизде конокто Кыргызстандын эстрада ырчысы Баян Сыдыкова жана Казакстандын эстрада ырчысы блогер Гүлмира Избасканова. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Алгач эле бизде кичинекей белегибиз бар, ошону деп койсок. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Баян бир жолу Кыргызстанга кош келдиңиз. Кош көрдүк. Рахмет. Кандай эми баягы канча күн болуп калды келгениңизге? Кандай сезимдер болуп атат? Негізі біз келіскен бойынша, бірінші ассалаумағалейкум. Негізі келіскен бойынша 3-4 күн деген сияқты едім. Бір апта болып кетіпті, көзді ашып жұмғанша. Барлық тірліктерімізді бітіріп алдық, Құдайға шүкір. Бәрі ойдағыдай, тамаша. Халқына сөзім жоқ, ат дүше рахмет. Şu келүүдөгү максатыңыз бул клип тартуу, Жакында эле бир жакшы чыгарма пайда болуптур. Кыргызстан менен Казакстандын достугун бекемдеген. Мен да күндө эртең менен туруп угуп атам да. Чындап өзгөчө жакты мага. Рахмет. Кут болсун ошол дагы. Амин. Анан ушул баягы клипти көлгө дагы барып келдиңиздер, негизи мен чакырганыма дагы бир топ күн болуп калды. Аябай күтүп чыдамсыздык менен, жалпы мен эле эмес, жалпы бир биздин коллектив, ошону менен катар жалпы кыргыз эли чындап аябай бир чыдамсыздык менен күттү сизди. Кош келдиңиз дагы бир жолу. Рахмет. Эми ушул клип тартуудагы иштер кандай өттү? Баян эже, айтсаңызчы. Биринчиден кыргыз элиме, менин өзүмдүн туугандарыма, докойум баарыңыздарга салам айтам. Бардык жалпы жамаатыңыздарга салам. Гүлмирка 3 эле 4 эле күнгө келген, чындыгында бир жумага уланып атат. Жумушубуз көп болгондуктан, Кудай буйрса, бирок аяктап атат акырын-акырындык менен. Клип бүттү, ырыбыз жакшы болуп, элге жагып атат деген үмүттөбүз азыр. Эми клип оңой эле бүттү, Гүлмир. Кудай оңой бүттү мени. Оңой эле бүттү го. Менимче мындай өтө деле кыйынчылык болгон жок. Бат-баттан эле шар-шар бүттү. Кудай колдоп, бизди көлгө да барып тартып келдик. Кече акыркы съемканы чуңкур жактан кылдык барып. Эми ушул көрөрмандарга качан дагы тартууланат, сунушталынат? Эми буйруса, бир жума, 2 жума деп атабыз да. Монтаждап, жазап коюп антипинкичекте ушундай убакыт кетет деп ойлойм. Сиз ушул Кыргызстанга биринчи жолу келдиңиз, Бишкекке. Анан көлгө дагы жактыбы, сизге кандай сезимдерди калтырды? Көл енді тамаша, бірақ түсіп үлгермей қалдым. Негізі түсем деген мен. Просто түрім, макияж, шашым, прическа болып тұрды да, сол түспен айтпесе, съемка біткен кезде фыр етіп түсе салатын мен. Серьезно. Сол ғой, негізі түсем дегеннен просто мен ойладым, бірақ съемка деп катерде ше, сөйтсем катерден дальше тауға тағы барады екенбіз, қайдан білейін. Сөйтіп жайып деп. Бірақ Құдай қаласа Баян эже концертін беріп атса, өзінің жеке шығармашылығы, оған да жете берсін мақсатына. Сол кезде келем да, кетем по-любому. Құдай буйрса. Эми ушул 1-2 айдын ичинде жайда келип калат, сизди жайында да күтөбүз анда көлдөн, Билмейм го, концерт качан болотун. Жок, жөн эле көлгө. Жок, конок болуп эле жөн эле көлгө чакырабыз, Кудай буйрса жайында. Буйрса дейт, Кудайым буйрса. Эми ушул баягы кыргыз эли кандай кабыл алды сизди? Кесиптештериңиз? Енді қараңызға, мен 3-4 күнге де келдім. Мені бір аптаға созып жатыр. Енді көрсіздер ғой, жібермей жатыр. Мынау күшті ғой мынау. Аяғымды жерге тегіздірмей, мында шақырады, мында барады, мында кафелерге барып жатыр, мында шапандарын жауып жатыр. Енді
білмеймін, сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Басын деймін, тұрып басын дейінші, от души, рахмет, көңілмен прям шығып жатыр. Тамаша. Эми ушул жаңы жазылган ырдында тарыхына кыскача токтолуп кетели. Барган жердин баарынан эле сурап атат. Биз да сурап коюшубуз керек. Кантип жаралып калды? Бул ыр негизи Гүлмирага мен сунуштадым. Гүлмира бир башкача бир достор жөнүндө казактын ырын ырдаган экен. Мен ошол ыр боюнча эле Гүлмира менен сүйлөшүп эле анан андан ары уланып кетти. Анан мен Гүлмирага айттым, Гүлмир, эгерде ушундай бир кыргыз казак бир тууган деген ыр жөнүндө мындай патриотический жаздырсак, кандай кабыл аласың десем, эгерде ыр жакса, мен ырдайм. Ошондон улам Гүлмира давай баштаңызбай антете дегенде, анан экөөбүз иштеп, бул Казакстанда жатып иштеп атты, мен бияктан күнү түнү тынбай биздин композиторубуз Рамис Алиевдин жанында туруп, жанына жатам, кайра турам, ал монтип күнү түнү иштеп, 1,5 ай дегенде ушул ыр жазылды. Гүлмира тияктан голос жөнөттү, жазып. Анан бияктан биз чогуу иштеп, анан ыр даяр болду, эртең уже клип баштайбыз дегенде Гүлмира айым келип калды. Границадан өтүп келип калды. Сөзү обону кимге таандык? Сөзү обону биздин жакшы бир таланттуу жазуучу байкебиз Эрнис Түменбаевка, обону Рамис Алиевке таандык. Эми ушул баягы Кыргызстанга келдиңиз, алгачкы ирет. Эми бир кайра кеткенден кийин Казакстандан Кыргызстан дегенде баягы эсиңизге эмне түшөт эми? Чуқур түсөт. Чоңкурчак. Чуңкурчак түсөт. Одан кийин ысык көл түсөт. Одан кийин иштеп ошол жерде рахметимди айтайын. Баян эжеме рахмет. Осы Баян эжемдин аркасында Кыргызстанды көрүп, билип, кандай экенин билип жатканыма, және бизде азандан кечке чейин Шумахер эжем бар, Кондуз эжеме кантип рахметимди айтам. Одан кийин Асыл эжеме рахметимди айтам, осындай адеми жерлерге, массажга, гостиница, сондай жактын бәрін нетип аткан кафелерге рахмет сиздерге. От души прям бәрі жақсы. Соны есіме алам, и жанагы бир съемкеге кешігіп барғанды сөйлеп, аузым ораза ғой. Соған тез опырдық та, съемкеге так. Сол моменттерді есіме алам, естіп. Тағы қандай моменттер еді, қызық. Сол моментттерді есіме алам. Эми ошол клип тартуу учурунда дагы кандай бир эсиңизде калган бир учурларды эстесеңиз? Клипте жана күн болду менде. Баян эже айтып аткан кезде, мен крупный план алган кезде Баян эжең гана алып турат да, и мен индемей турам го. Сөз ана күн түскөн го, көлдүн арасынан. Сөз карап турган го. Сөз ана камера жигит мага карап күлүп атыр да. Энд сол кичкене бир моментально сол жер гана күлкүлүү болду. Солар кызык болду. Сосын колонкамыздың зарядкасы өліп қалды. Ой. Деп атырдық қайтыр. Сіздечі? Өкөбүздө бирдей эле ғой, бирдей тартылып аткандан кийин күн ошо Гүлмира айткандай көзүбүзгө түшүп атты. Сонун жакшы нерселер болду. Бирок эми аны айтып жеткизе албайсың, аны көрүш керек. Көрүш керек. Эми ушул кыргыз эстрадасынан дагы сизди коноктоп атышты, чакырып, дагы кайсыл ырларды ырдап чыксам деп атасыз кыргыз ырчыларынан? Негизи мен таңдамайм. Ыр унаса, кандай композитор болсун, кандай акын болсун, или сазгер болсун, маган ыр унаса мен айта берем. Сол. Жалпы осы сәтті айта кете, осы Ерлан ағамыз бар ғой қазіргі. Андаш. Иә, Андаш Ерлан ағамыз бір ән, ұяласың ба деген ән, қарындасым, бауырым, айта берші деді ғой. Бердім деді. Хоп, майлы деп алып кеттім мен. Алып кеттім қоржыныма. Одан кейін кеше Қуаныш Сатыбаев деген ағамыз бар. Қуаныш Сатаев деген ағамыз бар. Сол ағамыздың негізі мен ана әкесі бар ғой, атамыз. Сол әкесінің Арманы деген әнін орындап жүрдім. Енді кеше жақын, ой, кеше осы кездесіп, бір ырларын көрсетті. Опана деп галочка айтып келдім, оны алып кетейін деп жатыр. Мені енді тамаша дөйлем, бұдан артық не керек? Әлхамдулилля, шүкір, тамаша. Эми ушул Казакстан менен Кыргызстандын окшош жактары кандай экен? Негизи бир элбиз, түпкүрүбүз бир.
Анан бирок баары бир деле бир аз болсо да айырмачылыгыбыз болсо керек эми. Айырмашылық жоқ. Жок. Ой өрнектеріміз бір, тамақтарымыз да бір, қонақжайлықтарымыз бір. Бірақ ше, аны шұқыр жаға демекен десек я. Шұқыр жаға демекен, мен білмеймін сол жерге мен талып құладым. Енді білмеймін, прям керемет ол жерді. Көзбен көрмесең енді бұлай айтып жеткізу мүмкін емес. Ат дедім, менің ниетіме не ат табылып қалды. Мінейші бәйеке, мінейші деп бір-екі рет бүйтіп, ана жүргім келді ана жерде енді жүрін андай. Ой жерге барсақ тек атпен жүреді екенсің да. Көрініп тұр прям. Екі мініп алдым да зік-зік деп бір-екі рет нетіп алдым. Тамаша. Сізге жақсы, біз да қуанышты болабыз. Эми ушул баягы сиздин жеке жашооңузга да кайрылсак эми көпчүлүккө дагы кызык болот керек. Сиздеги баягы эмоция, сиздеги энергия да кайдан аласыз ушунун баарына? Халқымнан аламын десең. Негіз мамам осындай болған. Жас кезінде осындай, тура шашы да осындай болған. Движняк болған ғой мамам. Енді ойлаймын, мамам мен папамның дарыды деп. Одан кейін мен андай көңіл бөлмеймін, жаман комментарий болсын. Даттап атады ғой енді, еркек бала саған анау деген кете береді ғой. Бәрібір маған ол жамандаса да жағады. Өйткені айтады да, егер де сен көзге түспесең, елдің аузында жүрмейсің. Көзге түспейтін адамдар оны көріп та қарамайды, уақытында бөлмейді. Значит, жақсы деген сөз да. Сондықтан, білмеймін, энергияны осы халқымнан аламын. Ана ырдай беріңіз, тамаша деп жазады ғой, солар маған күш қуат береді, одан ары. Енді жаманның да жақсы комментарий бар ғой арасында, вот солар маған күш қуат береді. Сіз ошол шоктагы болгон экенсиз, кички чагыңызда дагы. Апаң шок, тентек. Қазір тентекпін ғой десең. Жок, кичинекей кезиңизден беричи. Анан ошол апаңыздын дагы бир интервьюсун уктум мен. Кичинекей балдарды уруп койгон депчи. Эме балдармен төбелесетін негізі. Жоқ, бұлай болатын. Менің ағам, менің алдымда ағам ғой. Сол ағам мені арқасынан жүре беретін ғой мен. Сол балдармен шақыстыратын. Құдай кешсін. Балдарды ұтып қоятын ғой, жамбастан лақтырып ұратын. Білмеймін не екен. Сол мамам айтады кейде, сен бала болуың керек еді, ағаң ана қыз болуың керек еді дейді ғой. Өйткені ағам кішкене сабырлы да. Андай, мен андай біреу бірдеңе деп қалса, сразу сөзін ұтылып қаламды, сразу зырқ еткіземін ғой. Бірге дейді. Сондайлығым бар. Футболға жақын бол, настольный теннис, волейбол, баскетбол. Қазір қатысып атыр, муайтай деген білесің бе? Для себя тағы да қатысып атыр. Эми ушул чыгармачылыкка келген жолуңузду баягы ошондо апаңыз айтты, башка балдарым дагы чыгармачылыкка жакын, бирок ушул кызым чыгармачылыкты алып кетти деди. Эмнеси менен тартты сизди? Енді жанағы апам, әпкелерім, ағаларым, олар кішкене айтады өлең жақсы, бірақ олар ұялып айтады да. Бүйтіп тұрады да, ұялып. Енді мен тентекте болған шығармын, енді ұялмай деп. Сондықтан мама мен тік дайындады. 6 жасымнан бастап дайындады. Эми ушул чыгармачылыктан эмне таптыңыз? Чыгармачылыктан менің кішкентай кезімде арманым еді. Халқым танып менімен суретке түссе деген. Енді 100% болмаса да кішкене мынандай болса да өзімнің жинадым. Әлде де мынандай қылдыру керек, Құдай қалса, мынандай. Көрерменімді таптым. Бірақ мақсатым тек танылып қана емес, Гүлмира Ізбасқанова кім болған, қандай болған деген кезде міне деп көрсететіндей жақсы жағымды беріп кетсем деген мақсат. Анан ушул баягы кыргыз жигитине деле турмушка чыгам деп турса, жакса калып калам Кыргызстанга деп. Бул оюңуздан кайткан жоксузбу? Жок. Эгерде менен де тентек болса, мени басатын болса, мен Кудай калса, мүмкүн, бәри де мүмкүн. Адамбыз, өмүр болгон экен, барлык нерсе болот. Жакшы көрүп калсаң, әрине, бәріне көзүн жумуп кете бересиң, аркасынан мен зомби оксоп. Жигиттеги баалаган сапаттарыңыз? Бірінші очок, ішпесе, шекпесе, иманды болса, менің өнерімді түсінсе,
2 отчет болса. Эми Баян эжеден да сурагым келип атат. Сизден дагы баягы чыгармачылыгыңыз кантип атат? Кандай жаңылыктарыңыз бар сизде дагы? Сиз дагы балким Казакстанга барып, дагы бирөө менен ыр жаздырып Эми тартып Кудай келесиз. буйрса, чыгармачылыгым акырын иштеп, эми ден соолугума байланыштуу кичине жаттым үйдө. Анан жаңы ыр жаздырып, азыр жаңы клип тарттырып, анан Гүлмира менен клип тарттырып, ыр жаздырып, ушу менен эле алектенип атам. Эми Кудай буйрса клиптерим кетет. Көрөбүз го ошондо. Эми ошол сиз жалпы көрөрмандарга да бир салам жолдоп, кайрылуу жасап койсоңуз. Кыргыз бауырлар, сиздерди өтө катты жакшы көрөм. Аман болайык, бар болайык. Элimiz тыныч болсун, аспаныбыз ашык болсун. Жакшы көремин. Алга койгон максаттарыбызга жете берейик. Кыргыз казак бир тууган болуп, достугубуз арттыра берсин, бийик болсун. Ошол орозо күндө да келдиңиз, мында сурап коеюн. Баягы Жарамазан айткандагы бир видеону көрдүм, историядан, социалдык тармактардан. Казакстанда да Жарамазан айтылат да? Айтылат. Окшош эле бекен? Оксос. Туура сондай домбурамен солай айтады. Гитараны косуп турасыздар. Молодец. Сол бирдей. Окшош. Эми качан кайтасыз? Казакстанга качан барасыз? Кудай кааласа, бүгүн түндө или эртең буйрса. Кудай буйрса. Сиз дагы эми көрөрмандарга бир кыскача. Мен кыргыз калкыма тынччылык каалайм. Кудай таалам бөөдө кырсыктан сактасын. Кыргыз казак бир тууган дегендей достугубуз алгалай берсин. Чыгармачылык ийгилик каалайм Гүлмиркага дагы. Тилеген тилегибизге баардыгыбыз чогуу жетели, бизди колдогон, бизди жаныбызда коштоп жүргөн мен эжелериме ыраазычылык айтам. Бүгүн эртең жолго чыгам деп турат Гүлмира айымда. Жолуңуз шыдыр болсун. Кудай таалам ата энеңизге аман эсен жеткизсин. Ушу сиздердин жааматыңыздарга да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бизди колдоп, коштоп, ушунча көңүлүңүздөрдү бөлүп, ушундай маектешип отурганыңызга абдан кубанычтамын. Биз дагы айтат элек, ушул акыркы ыр болбосун сиздердин, Биз күтөбүз дагы. Кудай буйрса. Талап кылабыз, сурайбыз. Рахмат сиздерге дагы. Чоң рахмат. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аман болуңуздар.